Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di KNCA Channel. Kali ini kita akan belajar lagi bahasa Madura. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis suara hewan atau monyenah keben, suara nah keben. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jika ada saran dan masukan, silakan isi kolom komentar. Terima kasih. Matur suara sira Jepon dan sira Jepon para guru sareng kancang salah lopote pangucapan bentolece monyenah kerbui awek awek monyenah gece ngepret ngepret monyenah ajem bekisar aco keker aco keker monyenah bet burung ngapret-pret ngapret-pret monyenah beleng akrek-krek akrek-krek monyenah sapek awak awak monyenah rengek wing-uwingan wing-uwingan monyenah manuk weco-weden weco-weden monyenah gentak ngerek
ngerek, monyena singa, adreng, adreng, monyena embi, be-embean, be-embean, monyena olar, adeses, adeses, monyena tekos, acit-cit, acit-cit, monyena koceng, yong-meongan, yong-meongan, monyena petek, yek-piyeken, yek-piyeken, monyena cek-cek, ngecek, ngecek,
Monyena babi ngok serengokeun. Ngok serengokeun. Monyena banyak angak-ngak. Angak-ngak. Monyena ajem pangorbi. Akotak. Akotak. Monyena ajem pejanten. Akrunu. Akrunu. Matur sekangkong dan cek aja setuju. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jika ada saran dan masukan, silahkan isi kolom komentar. Wassalam.